Hello, Nina mo izin the sete di khwa di sotam ska bi khwa bi befulango. Ngau ni nga mi le she do she chama gu fulango. Ni do she na ni Liso American Association bi ni be ni liso chupe vu kwa bi ti gsin votama ambulance to mama mi yivu to yama do chama gu fulango. Liso American Association bi cheni be ni liso chupe vu kwa bi ni lisin votama Sona Jimudo ambulance to Mamana ni Natun Sunko Sahama Tinyukabi Imi Yivuto Yua. Mi put the Mamate Yipulanama Guajuja so Nanye ni Luti Glasodenani Akashama Yubalama te Pokabi Latsovo Yuyamatetili Yija Walian Akani Kwashedo Tili Dujatianga be USA kwa Tifu Huaziso Toti Adijeli Bello. Amo potao jago folanye to the mama nitsa gukwa half dongo bi betalo ambulance to the mama te yama ti shedishnani yango mekwa zedoli sun gukwa mapadama imama shikwa nga mitili yujawali ubi belo golunye fo ijala so ajusde akashama wasagung jugitsu mudodima te jadama libi nitsa shi sunye potao kwa gukwa mi amya yujabala tsu bi gukwa humuso mapati yuli belo now mudo tumana ni vwa liama nga sun mudo tumate ngulu do shuzami yizo Hope LNGO li potao mekwa mi yisun Yui so de Ijanama Tuju Jadama Ngalo. Gulunyo news ti nili ti nanama biu noa channel ti madinga mi subscribe yisun leshe news de nanawali tsile. Ajs de khokwa.